据港市数千名佛教徒庄严庆祝维赛节，其中位于Ilir Timur 1区的 Dharmakirti 寺是信众前往参拜最为踊跃的寺院之一。这就是据港市 Dharmakirti 寺庆祝维赛节的盛况。自清晨起，成千上万的佛教信众便陆续前来参与一年一度的维赛节祈福法会。在今年的维赛节纪念活动中，佛教徒共同祈愿众生安乐，国家昌盛，印尼不断迈向繁荣。Dharmakirti 寺指导委员会成员 Darwis Hidayat 指出，今年维赛节庆典将于晚间迎来高潮，届时佛教徒将集体入座，进行静坐冥想，以净化身心，表达前进旨意。Detik-detik Waisak akan jatuh pada malam hari pukul 23 lewat 55 menit 29 detik. Itulah detik-detik sini di Indonesia. Seluruh umat Buddha ketika menyambut detik-detik sini ini semuanya pasti dihimbau untuk sedang duduk bermeditasi。他还表示，维赛节亦被称为维赛三宝节，纪念三大佛教盛事：释迦文佛的诞生、成道以及释迦文佛的涅槃。活动期间，佛教徒还在 Dharmakirti 寺一旁点蜡烛与灯盏，以象征光明驱散黑暗，愿众生离苦得乐。Tim Liputan PAL TV. Yang sadar, yang patut dimuliakan.